eta ongi etorriak, gaur uztailak 14, Sabrominetako azkeneko eguna da, eta orain gaixoani grabatuko dugu, baina hau baino lehen Sorotan Bele gogoan taldearen kontzertura hurbildu gara, eta ea ze giro dagoen ikustera. Bueno, guazen ikustera. Mila esker bihatzen zurrengo arte. Kaixo neskak, zer moduz? Kaixo, ongi. Zer moduz San Ferminak? Ongi. A ber, zer egin duzue, kontatu iguzue pixka bat. Festa. Festa. Zarangiki, joan zarete... Batzutan. Ez, bueno, en plan, no esaten da, bale. Tabernetan egon zarete. Eta gaur ze plan daukazue? Gaur lasai. 12tan... Ogaia, nekatuak zaudete, ja bukatzeko. Bai. Eta ez dizue pena ematen? Bai, ja. A ber, pixka bat, baina... Zaila bukatzeko, ez? Bueno, ba, ja gara 3. Bueno, neskak, ba, mila esker eta deskantzatu. Usteko sinistegoena Nerukera behar izauen Urutzearen zama bizkatanean Bausoka bertzen joan itzen Erakutsitako txuretatik Azkenik askatu nituen Barrunera mazan malko
ikusi duzuen bezala asko gozatu dugu Soroan Bele gogoan taldearekin. Eta orain onera igo gara kioskora eta epeinak iristear daude, 11:30 dira. Beraz hemen itxarongo ditugu eta gaixoani hemen Gaztelu plazan ikusiko dugu.
paso a ti. ¿Qué quieren hacer junto a Chuchuman? Chuchuman, como quiera que se llame. Pamplona, y serán también protagonistas de ese momento en el que nos vamos a desarrollar el pañuelo del cuello y que con el pañuelo en alto vamos a entonar canciones, claro, resistiéndonos a decir adiós a estas fiestas. Este es el ritmo que imprime la noche sanferminera. Canciones también. Bueno, amar gutxi dira eta peña guztiak jada iritsi dira eta kriston giroa sortu da hemen Gazteluko plazan. Bueno, en la plaza y en la casa consistorial estamos a la espera de recibir al alcalde de Pamplona, de Iruña, Joseba Sidón, que acaba de entrar ahora mismo al ayuntamiento emocionado. En domingo y han ido increciendo, como se suele decir, y bueno, yo creo que muy bien, la participación ha estado por todo lo alto. En los conciertos, en el encierro hemos tenido algún problemilla, pero se ha solventado también bien. Ha descendido en torno a un 20% el número de denuncias que se han recibido, pero al mismo tiempo ha aumentado el número de detenciones, es decir, que la eficacia ha estado muy bien. Hemos tenido la sombra, el nubarrón de las tormentas durante varios días, pero bueno, pues también ha servido para poner a prueba los servicios interinstitucionales. Y bueno, hombre, pues hay que lamentar esa huelga del transporte urbano que no se ha podido solventar hasta el último momento, a pesar de que teníamos esa esperanza. Y luego, claro, aunque me decían que son buenos datos, pero el asunto de los delitos contra la libertad sexual, mientras no se produzca ni uno solo, no vamos a estar satisfechos. Es cierto que ha habido también un descenso importante respecto al año pasado, quiere decir que vamos por el buen camino. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Ian Wore pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. De extrema derecha, que es ya el segundo año que se colocan allí, pero bueno, en fin, en el plano general yo creo que ha sido muy bueno y sabemos ya por dónde tenemos que tirar para mejorar de cara a los Sanfermines de 2026. Ya ha hecho una radiografía a todo lo que hemos vivido, alcalde, ahora a punto ya del pobre de mí, no sé si este año con novedades que nos puede adelantar o no, con el canto también muy generoso y singular, ¿no? Que, bueno, pues las diferentes organizaciones que también podrían haber lanzado el cohete hoy puedan decir adiós a estas fiestas. Bueno, pues ahí tenemos caras de emoción, ganas todavía de seguir de fiesta, de marcha. Ya saben que a partir de las 12 oficialmente se acaba todo, pero es verdad que para muchos dicen que es la noche de los periodistas, la noche de los profesionales.
franceses. Han terminado los Sanfermines de 2025. Gora 2026ko Sanferminak. ¡Viva los Sanfermines de 2026! Ni garoa, eta ni doia. Kaixo neskak, bueno, zer modu zuen dira festak? Oso ongi beti bezala, urtero nik uste hobe, ez? Eske beti pentsatzen duzu, ezin dira hobeto joan, eta superatzen dira, osea, que super ondo. Bai, oso pozik. Bueno, gaur triste, Gaur triste, orain triste, baina bai. Gaua luzea da. Aprobetxatuko dugu pixkat gaua, bai. Eta zuek nongoak zarete, hemengoak Iruñak? Bai, hemengoak. Iruñak, bai. Osea, eta egunero atera zarete? Bueno, izan ditugu deskantxo, ez, egun batzuk. Bai, lanarekin, konpaginatu behar izan dugu, baina oso super ondo aprobetxatuak. Baina luzeak direnez, baditugu, badugu aukera, ez, deskantxatzeko. Ondo organizatzeko, ateratzeko, azkari, afari. Oso ongi. Zer da zuen gustokoena, ez dakit peña, kontzerturen bat? Bai, peñak, ez? Eta txaranga Sanferminetako berena. Giroa da oso berezia gainera. Eta txurista gorriz deno jutea. Bai, ez dago ez. Eta ia zaudeten ekatuak edo gaur ere parranda egingo duzue?
oraindik azkeneko txampa. Orduak, baditu ordu batzuk oraindik aprobetxatzeko, bai. Gainera gauda hemengoak, ez? Gaur da berezia, gau berezia horregatik. Nik uste izango dela polita. Benekin gora bera juteko. Bai. Nabaritu izan duzu jende asko aurten edo zakit beste urte bat? Asteburuan, bai. Asteburuan jaztuan eukanik eta burrada bat. Bai. Gero astean zehar. Nik uste, bai, baina jende gutxiago nabaritu dut nik, bai. Beste urte batzuekin konparatuta, bai, pixkat gutxiago, baina, bueno, beti bezala atzerritar asko, kanpoko jende asko, baina, bueno. Eta bihar, Villavesako entzierroan ikusiko zaituztegu edo ez? Bueno, ez dakit. Ikusiko da. Bai, pentsatu beharko dugu pixkat, baina agian, ez? Agian. Bihar hitz egiten dugu, ea. Bueno, neskak, mila esker eta gozatu gauaz, bale? Bueno, agur. Bueno, orain bai, agur esateko unea da. Mila esker gurekin Sanferminak jarraitzeagatik eta espero dugu disfrutatu izanaz, giroaz eta gure festa maiteaz. Eta, bueno, hurrengo urtean gehiago. Mila esker, agur! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Ian Wore pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.